O alem ki sana tapşırdı Hüseyin, gumbed Nuh feleke vurdu Hüseyin. Ne kadar ta bu cihan vardı خانه با شرف شیعت جان وارد خانه نه قدر bizde توان وارد خانه تا yürekler دبوقان وارد خانه ona بیگانه اهل çatmayacak ona بیگانه اهل çatmayacak o şerafatli alem yatmayacak o şerafatli alem düşman kور ایلیاجا و عالم من کور ایلیاجا دیو اهریمن مور ایلیاجا o kadar bamiler üstte kalacak o kadar bamiler üstte kalacak onu ahir alem Mehdi alacak onu ahir alem